future, for your life. For your future, for your life. For your future, for your life. You save for rainy days. We provide for the future. Mama always told me everybody needs an umbrella for a rainy day. A little something you could put away. A bit of patience goes a really long way. And with these seeds I carry hopes of better days. Whose fruits are these anyway? Wait a minute, okay I get it. Live for today but prepare for the future. Make sure you cover your welfare is crucial. This for the mothers and lovers and Anguvusela mbukeli kulohlelo lelikhulu Eswatini Telidlelantfongeni lovusela ko nguyeke umntulu wangodumane walomahasha nguMagman Mahlalela sibongo losuka khona mbukeli ehlangothini lechumana kanye nento ekuthengisa khona kaDlelantfongeni. Namhla ke sitawukhuluma indzaba libalulekile lapha ke indzaba lihambisana nemabhizinisi lapho khona ke kangwane kepha ke singakhulumi ngayo ke lendzaba lena sinaye ke lapha ke mabhengu locela amabhengu ukuthi kuvusela ke kumbukeli uphinze umbukeli umchazele mabhengu ukuthi ingabe nje mabhengu usuka kulephuhla ngothi khona kaDlelantfongeni. Cha ngibongela kakhulu Mr Mahlalela. Ngivusele nemalunga nawo wonke eMaswati emakhayeni. Kama ngiSiphesihle Hlophe ngisuka ehlangothini lase service center khona la amanzi aDlelantfongeni. Kunjalo ke mlaleli noma ke mbukeli mabhengu lapha siyati ukuthi nje kuba ke lisebenza Dlelantfongeni lisebenza umsebenzi lo omkhulu kakhulu nje obasibona nje labanye baze basho bathi awungathi kusemalini ngoba lisebenza ikakhulu kade ngetimali. Kepha ke lo munye wadibuta ukuthi ingabe leti imali leti ekukhulunywa ngato diswe lichamuka phi mabhengu futhi 21 khona kaDlelantfongeni mhlawumbe singakhulumi kulendzaba lesitenga namhla kusichazele ukuthi lokubaluleka vele kwalokuhloka kwale mali lekukhulunywa ngayo ngalomthetho ke mabhengu usathe usibeke lapho ukuthi ichamuka kanjani futhi yini ukuthi kubaluleke ukuthi le mali leyo ithathwe kulabo labathathwako ifike khona emahhovisi eDlelantfongeni. Kunjalo Mahlalela. Sebenza umsebenzi olukhulu kakhulu imali. Let mali lethi sigathe bonke abacashi nje labacashe eMaswati khona la kangwane ukuthi bamane bawabhadalele phela nabo bababambele ihafu yakabo emholweni. So wonke umuntu nje lokucashile lo employer sigathe ukuthi nangabe kuneMaswati la sebenza le kuye awabhadalele no 50% nabo bathifakele 50% wakabo. Leyo mali leyo iwasita kakhulu ke ekudzaleni kwawo eMaswati. Sekude emandla ekusebenza noma sebathikhethela ukuthi cha yathi mina ngathi ngahamba ngiyothi icalela ibhizinisi ngeliphupho lokuyocala ibhizinisi angithathe nayo early retirement. Buya kaDlelantfongeni uthathe imali yakho uhambe uyocala ibhizinisi. Leyo mali futhi labakubambela yona mina Mr Mahlalela kuhle ngalokuthi iyatala iba neinterest nje letala njalo nje nayisela kithi. So kumcoka kakhulu vele for labacashi ukuthi bawabhadalele lamalunga ethu. Nguva ke lapha ke mabhengu ukhuluma nga 50% lo muntu awudideka lapha ngoba akusisonke ke lesi esikolweni first lo munye ke uyasebenza kepha ke maso ukhuluma ngabo percent ke nalapha ku sokucabanga ukuthi kumbeze kune tinvo titsite leti khona la ngatati uma ngabe uchazeleke ke mabhengu lapho ukuthi uma ukhuluma nge 50% nga 50% walo mshoko nje lapha vele umuntu lo sebenza konje kuba usho imalini kahle kahle lokubhekile ukuthi umcashi ayibambe emholweni wakhe nanaye ngilapha ngathi ngekufakelana ukuthi ubese ke umcashi yena ufaka malini ke mabhengu. Cha ngiyabonga Mahlalela ubuya nayo vele bese ngilahla lahlile njengobusho. Lo 50% engikhuluma ngaye angibekise nje kulomnyaka lesikuye. Maximum imali lenkulu lesingayibhadalela sisebenzi ngo310 but leso ngile statutory kuba khona ne supplementary la ngwadi ngetela khona. Kulo 310 lesikhuluma ngayo ngilohola 3100 kuya edulu. Shothi kulo 310 loyo hamfu uchamuka kumcashi kuba ngilo 155. Hamfu utobanjwa salary eliholweni lakhe employee. So Lo 70 yes le 70 Mahlalela. Ingabeke lapha ke mabhengu kulona lokubonakala ukuthi uhola ngaphasi kwalo 3100 emalangeni lomshoko lapho
kuye ke lo munye mhlambe zothatha ibali lapha ukuthi bathi mina ngihola ngaphansi kwa 2100 emalangeni ngimalini ke lapho lekufuna ukuthi ibanjwe nemicashi ku-Wi-Fi ke emabhengu. Cha, ngiyabonga Mahlalela. Shothi kulezi 70 igadzeke ukuthi kutobanjwa 5% nemicashi bese ufaka 5%. Angibekise nje ukuthi maybe uhola 2000. Kulo 2000 batokubambela 5% eliholweni lakho. Nemicashi akufakele 5%. So 5% wa 2100 emalangeni. Nemicashi utobese ufaka wakakhe 100. Kadlelandfongeni kuta 200. Seyihlangene leyo mali yenta 10%. Ngithemba ke yacaca ke lapho ke mbukeli sasindlalele nje utawukwati lokuthi vele kusasebena Telidlelantfongeni lenza iyakhona kade lenza besakhuluma ngayo yini lokubaluleka futhi ke mangabe usebenzi kakhulukade noma mhlambe ungumcashi kubheke ukuthi vele uma ngabe kusaseshintshwa lapha ngimalini ke lapho lokubheke ukuthi nanawe phela usifakele isisebenzi nanaso sisebenzi usibambele lelo Telidlelantfongeni lesachazeke kahle emabhengu lapha ke mbukeli ukuthi le mali leyo ibese ke siyasita sisebenzi ebudzaleni baso sike sakhuluma ke ngebudzala ke lapha ehlelweni kepha ke sawuphinda sibinga lenye ilanga kulabo mhlambe lesibakhohlwe noma labacala la ukubahlelo ukuthi masikhuluma ngebudzala sikhuluma ngani kwentekalani lapho ungayithola nini le mali futhi uma ngabe mhlambe kuvele ingcinamba etitsite leti ngaba khona uyakhona yini ukuyithola le mali uyifula kanjani sabe sibe sichaza le ndzaba leyo sachuba nehlelo ke mbukeli. Kepha namhlanje sifuna ukukhuluma indzaba lapha ke yebacashi njoba sathi ke mbukeli ukuthi njoba siphila nje lapha eveni Eswatini maningi amabhizinisi lapha asecizisaka kuyabonakala ukuthi awulive lemaswati impela liyange kuthuthuka phela mangabe kutoba namabhizinisi landzako emaswati kubonakala ke mbukeli ukuthi semaswati la kaphula ke umsebenzi. Kepha ke indzaba ke lapha ibese seyiba lapha ekutheni vele asasekhona amabhizinisi ingabe ayelandela imithetho lethite lekhona ine eveni lokufaka ekhathi ke lo mthetho esikhuluma ngawo namhla lapha lokusiwa ke ngule SNPF order noma ke ibutwa ukuthi King's Order in Council yanga 1974 lena yasungula kusebenza kweDlandlongeni. Tasichazela lapha ke emabhengu ukuthi njengoba kunemabhizinisi yini ke lokubhekile ukuthi amabhizinisi ke emabhengu ayende ekutheni phana nawo kungabe sesekuhlala ukuthi awungathi sasebenza ngalongekho emthethweni noma mhlambe saphambana nalokubhekile ekusebenteni kwalo Telidlelantfongeni elikhona ke Eswatini. Ngiyabonga Mr. Mahlalela. Lokusho ukuliqiniso. Kunetinto lesitigatsile vele kuso sonke ngathi kuwo wonke umcashi lokucashile especially labacashe emaswati ngibo lesibagathe ukuthi babhadale leli Telidlelantfongeni Mr. Mahlalela. Wacasha noma linye iswati lesebenta la business sigatsile ukuthi sicela libhadalelwe Telidlelantfongeni ukuze ukhona ukulibhadalela ke pha Telidlelantfongeni ngafanele ucala uregister la khaya. Kuneliform ke lesicwabisako silibita ngeNPF1. Nawuvelile nje service center noma uyile ku website yethu Telidlelantfongeni uyakhona ukuyithola le NPF1 form ucwalisa yona. Kuleli form leli netinto ke Mahlalela lesibuta letihambisana nale business ukuthi yentani icashe ngakho abantu icale nini operate konke isikhathi ukuthi labacashi bakuphendule babe honest futhi ngakho because sometimes ukhanza ukuthi sebayeda bayasho ukuthi hawu mina ngani ngacala kusebenza 2016 ngathi umcashi uthi deno ucaka operator 2018 sekuyaclash akusavakali. So siyacela lokuthi umcashi azame lokuba honest noma bangahlala phansi bayikhulumise netisebenzi ukuthi cha naku iway forward lesingayenda in regards to nasiregister la Telidlelantfongeni kube sengithi seba late la ku register namahlalo kungaba kuhle lokuthi bese bayakhuluma ukuthi cha njengoba sesitoba nenkinga manje nanga lema penalty noma sikathile vele ukuthi abhadalwe lama penalty. So nangabe niyabona ukuthi sesemuva kakhulu singakhona ukufaka ilamsam sifake enkulu lenyanga sendele le supplementary lesikhuluma ngayo ecaleni Mahlalela. Sikathene ukuthi asichazele umcashi ukuthi ama operations akhe uwabambela kuphi batokhona ka compliance kuya kuyobavakashela
bahlole ukuthi konke kuhamba kahle. Leti 7 labatibhalisa tiyabhadalelwa imvelo. Mhlambe ke kubamba ke lapho ke Mabhengu kulendzaba lena yebacashi. Ngiyakuva lapha ke ukhuluma ngendzaba yokuthi wonke umcashi locashe ikakhulukazi iSwati kubhekile ukuthi abhalise lapha kaDlandvongeni abhadalele eMaswati ke eDlandvongeni. Kunjani? Kuba khona ke lapha ke Mabhengu njengoba wathi ukuthi emabhizinisi akafanani. Ikhona ibhizinisi leyibona ukuthi vele le business lena ngase seyisimile. Uyibona ukuthi nale indalo le banayo cha iba nendalo lengathi yaphatheka epheleni kwenyanga noma mhlambe ngeminyaka kuyekuthi mhlambe umcashi udigeja kanjani udigeja ngelanga noma udigeja ngenyanga noma ngeminyaka. Kepha ke ube uthole ukuthi lamanye amabhizinisi lawa ikakhulukazi lawa le emaphandleni emakhaya ufole ukuthi uyathi ngasi asengakasimi nakahle vele asacansela ayakhasa. Ikakhulukazi kunaba lohlwa ukuthi futhi baphinze futhi basebenzise lengasho ukuthi mhlambe sihlobo ngicashe nje sihlobo ukuthi asimane singibukele na i-tuck shop le tuck shop lena ile emaphandleni usiqhaqhisele lapho ke lapho Mabhengu ukuthi ingabe kulama business la kanjalo wona ke abhekile yini nanawo lokuthi atawubhalisa kaDlandvongeni uma ngabe kabhekekile ke Mabhengu kube sekwenzakalani ke uma ngabe kutholakala vele lapha ukuthi nangu lo muntu atawusaba athi uyathi bengingayahle endzaba lena futhi lapha sekuphele neminyaka le10 solo ngiyasebenza lapha nginala business yami nayo abengacabanga ukuthi business yami esemakhaya kubheke ukuthi uma ngabe ngicashe lo wenginene lona ngimbhadele eDlandvongeni sengiyesaba kanyana lona singave amahhovisi eDlandvongeni bavele ke bangikhunge vele lapha kubonakala sengesistoksini angivele ngichubeke ngibhace angadi Mabhengu ukuthi kubhekile imvelo uchazele kahle lapho sinabele kahle ukuthi kube sekwenteka kanjani futhi babhekekile ngiyibona ukuthi bete batawubhalisa kaDlandvongeni uma bele isikhathi esithe bebangabhalisi labanye bebangadi labanye vele basabaleka ke Mabhengu kwenzakalani lapho. Ngiyabonga Mahlalela. Sibuyela kulendzaba yehonesty lebesikhuluma ngayo. Uthi angeke sikubophele ukuthi bowungadi noma kungadi akusilo licala but because sesiyadi nyalo kuhle lokuthi siyilungise lendzaba wena Mr. Mahlalela. Naku kukhona lo wekunene umcashile oSwati so sebenze over 10 years. Siyenda njani so ngabuye sikhulumisana ngakhanza ukuthi sesithi no ascending the supplementary simfakele ilump sum lengaka ngibekise sibale lokuthi usebenze isukela nini ahola bomali shala ama calculations nakhona singayifaka kancane kancane but kuhle lokuthi ibhadalwe le mali Mr. Mahlalela angeke sikuside lokuthi sibhace nabo nesibuyela nje ekutheni nawucashile unemaswati lasebenza kwebusiness siyacela ukuthi libhadalwe leDlandvongeni. Sake sesigunya emanzi ke lapho ke mbukeli sichubeke nayo lendzaba lena emva kwelikhefu uchubeke uhlale nathi. For your future, for your life, for your future, for your life, for your future, for your life. You save for rainy day, we provide for the future. Mama always told me everybody needs an umbrella for a rainy day. A little something you could put away. A bit of patience goes a really long way. And with these seeds I carry hopes of better days. Whose fruits are these anyway? Wait a minute, okay I get it. Live for today but prepare for the future. Make sure you cover your welfare is crucial. This for the Angiphinze ke ngikwamukele ke mbukeli ehlelweni lelikhulu ke Eswatini eDlandvongeni mawusenza ke kuzivulela ke emlaleli noma ke mbukeli silikhuluma indzaba lapha ke lebalwe kakhulu indzaba ke yekubhaliswa kwetinkampani tibhalisela phela ukuthi tithathe noma tibambe imali yeDlandvongeni tisebentini akuphinze ke lapha nebacashi ngalomthetho lesikhuluma ngawo lapha la uchazela lapha Mabhengu ukuthi vele nemcashi kubheka usinaye bese ona njalo phela siyasifakela lesisebenti ke Dlandvongeni kepha ke mawungabe ke usanza kuzivulela ke kulohlelo ke mbukeli lapha sikhulume ke ngendzaba lapha yetinkampani noma emabhizinisi lekubonakala ngathi ke alena emaphandleni
emaphandleni uyawabona ke amabhizinisi asemaphandleni ukuthi lamanye ke atshela ukuthi i-tuck shop lena noma kwesitolo noma kwemakethanyana nje kepho uthole ukuthi kunamaswahla asebentako lapho kanzi ke akabanjwa Dlandlongeni uthi akasikhumbule ke lapha ke Mabhengu ukuthi kwendakala njani lapho ke Mabhengu siyathi ukuthi busozamile kuyichaza ke muva kepha ke olomnye umbukeli ke uyacala kuyiva kenyalo ukuthi ihamba njani lapho ke Mabhengu kwenda kanjani kulawo mabhizinisi uthola ukuthi lamanye abantu athi mina angiboni isidingo sokuthi ngalibhadala Dlandlongeni ngoba angiyinzi nale profit ukuthi profit ngele ngiyakhako lapha ngawo yawo nje uba ngekangayakhi nale profit ngile makhaya angiboni ukuthi kubalwe ngani ukuthi ngalibhadala Dlandlongeni ke Mabhengu. Hayi ngiyabonga Mr Mahlalela. Njengoba besesishilo ukuthi cha umgcoka lokuthi onke lamaswati nakaqashiwe unebhizinisi owabhadalele Telidlelantfongeni. Kuthi usemaphandleni une-tuck shop lencane awuyendi profit. At the end of the day kumele siwabhadalele Telidlelantfongeni. Kude vele indlela yokuyibalekela. NawuSwati usebenta uphelelwe 30 days. Telidlelantfongeni umthetho ukuthi awubhadalelwe. Ngiyabonga manje. Uma ngabe ke Mabhengu lapha kubonakala ukuthi naku lo munye vele kuthiwa ke labanye bayikhunga. Ngekho igama lesetshenziswa ukuthi lo munye bayikhona bayifasa ke lapha Mabhengu. Ususakhulumile ngalendzaba leyo ubone lo munye athi mina ngeke ngilibhadale Dlandlongeni. Kuze kufike isigaba sekuthi ke lapho naku Dlandlongeni seliyabathola labo bantu labo ke Mabhengu ukuthi uyathi wena phela umcashile kunene awukabhalisi lapha ke inkampani yakho ayingabhalisi kaDlandlongeni ukuthi ke lapho ke Mabhengu usichazele ukuthi kwentekalani ke uma ngabe Dlandlongeni selikubambile la kuthola ukuthi wena wekunene phela bese sikushelile ukuthi ubhekile ukuthi ulibhadale Dlandlongeni kepha ke wayikhunga noma wayifasa wangafuni ukubhadala Dlandlongeni. Ngiyabonga Mahlalela. Ibhlungu ke leli landlela lo because sizobe sesebenzisa lo mthetho thina. Kuthi cha siyuhambele le mali njengoba besisho ukuthi na ungabe ucashela amaswati kumele uwafake Telidlelantfongeni. Na ikhunga futhi uthi cha yathi kumadima la angikhoni. Kuhle lokuthi ukhulumisane neTelidlelantfongeni bakhona ama-officers aka-compliance lidewela ka-compliance bayakhona ukukufa bayakhona necabanga ukuthi cha singayisebenta kanjani indzaba nangabe unema-challenges asengithi awukhoni vele ukwenda le mali kahle. Singawenda ama-arrangements ukuthi no asisibhadale noma kancane kancane sigcine siketch uphile because amalanga akafani. Ngakusasa ungathikhanza ukuthi soyakhona lokubhadala but kuhle lokuthi ukwende kahle ubhadale njalo ngalenya singaze sisebenzise umthetho Mahlalela because besiba buhlungu lapha iba buhlungu kakhulu angithathi la. Iba buhlungu kanjani ke Mabhengu usichazele ngoba siyakuva soluthi siba buhlungu kabuhlungu asosichazele ukuthi yini obuhlungu stobati ke Mabhengu no iba buhlungu ngalokuthi bese kuba ngazuthi uyamphoca umuntu naso umbhalele ukuthi cha sogatheke ukuthi avele enkantolo sitokhulumisa yona lendzaba yokuthi Telidlelantfongeni yena utoletha nini olibhadala nini. Ngivamile ke kudibana naye umcashi noma sengisestradini asho ukuthi hayi nina andongi senimbophile kanti cha bese ngiyamchazela ukuthi no nathi asikaconsi ukuthi sesiphocelelwa ukuthi nako awubhadali kanti nangabe uyeda kithi usitshele ukuthi cha yathi mina ngicathi ngizobhadala ngelanga lelithile yakhonakala lokulungiseka letinto ukuthi kungaze kufike kulama steps la sekubuhlungu khona Mahlalela. Lapha ke Mabhengu siyathi ukuthi amabhizinisi awumanenge nje obasishilo ekucaleni ukuthi imanenge amabhizinisi ahlukahlukene ke Mabhengu. Labanye bathatha ibuta ukuthi uyathi vele ngabe ngisisonke lekubheka ukuthi silibhadale Dlandlongeni angathi ke Mabhengu ukuthi ngabe vele ngiwo onke amabhizinisi la khona yini uma ngabe nje ucashela iSwati ngo onke noma mhlambe akhona wala kuthiwa awena ngenxa yokuthi mhlambe uhlobo lenjani lebhizinisi cha akwaphuceleki ukuthi ungalibhadala noma ungathi ibhadala 70 yakho Mabhengu. Khona la ngaphoceleki Mr Mahlalela. Kodwa yasho ukuthi la fana nje ngema NGOs phecelezi ama non-profit organizations wona akagatseki ukuthi abhadale but kuhle nawo nakabhadala abhadalela 7,000. Ngibekise futhi sekunabo andi labasida kolamakhaya nabo kude lokuphoceleke ukuthi ababhadalele but kuba kuhle nawubafakela noma seyivoluntary. I-voluntary Mahlalela ngiyathi sengiyaduka kancane but sengifuna ukuyifaka ukuthi
le voluntary lesikhathi umuntu atifakela imali la kaDlelantfongeni ukuthi akacashwa but ufisile lokufaka imali invest into okhulu. Ungamfakela ke na auntie lokusita ke ekhaya noma bhodi lokusita ngephandle baleni. Ngilabo labangakaphoceleki Mahlalela, but nangabe urana nje business njengoba besikhulumisa indzaba ye-tuck shop lesemaphandleni noma asengibekise lekithi eKhubuta sigadzile ukuthi ulibhadale leDlelantfongeni. Ingabe ke Mabhengu sesichazela ke lapha ekutheni njoba uthi amabhizinisi ke lawa ekakhulukazi lawa lagatsakekile ukuthi alibhadale eDlelantfongeni yini lekufanele sibete nayo lo munye mhlambe siwayeva lenzaba akafuni ukuthi kuze kube nabo likhona bolichazeka nenge lobuhlungu lesike sasazabula leyibuthini lobuhlungu akafuni kusho lobuhlungu lobuphoka ukuchaza ke lapha ke Mabhengu ukuthi sofuna kufika eDlelantfongeni utanani uma ngabe ke atawubhalisa. Cha ngiyabonga Mahlalela. Ungiphathela nje i-trading license kanye ne-certificate of incorporation. Incumbi singakusida nathi sikugcwabsise le-NPF1 because the stock attach ukutoba le-trading license kanye ne-certificate of incorporation. Incumbi yale information siyithola la kuleli form loligcwabisa wena. Angibekise nje Mahlalela. Indzawo lefana nabo physical address. Nguwe lo tositshela kahle usibekisele kahle ukuthi utholakala ngakuphi singaze siduke naso checka ukuthi kuhamba kahle imfela. Lo munye ke utathi uyadinga ngafuna ukubhadala eDlelantfongeni kepha nyalo sokhuluma ngabo trading license nabo certificate of incorporation kuthi ngabe ke lapho ke Mabhengu uma ngabe ngide nathi bepha leto ngenda njani ke uma ngabe ngitakhona amavesi eDlelantfongeni. Kunjalo Mahlalela khona amabhizinisi vele lede labo certificate of incorporation but bo trading license bakhona labanye ungayi-attach ke nayo yodwa le trading license ukuthi ngingaseva ukuthi cha ude le certificate of incorporation sinike le trading license attach yona stof khona ukufaka kahle emshineni. Ingabe sikhona nike Mabhengu sesitawufika ngasemaphethelweni nje mbukeli sikhathi lesibekekile kuthi naku sobhalisile kenyalo sokhona kaDlelantfongeni singana sikhathi nasi lesibekwayo ke manje ukuthi akufunakala ukuthi kufina isikhathi nasi ungabhadali eDlelantfongeni noma mhlambe kuya ngawe ungumcashi ukuthi uma ngabe nje ngiyabekisa ngifuna kubhadala kanye ngeminyaka ngiyatibayile ngithi okay ngibhadale kanye ngeminyaka lo muntu uthi ngifuna kubhadala mina ngabo 3 months kuthi khamba njani lapho ke Mabhengu siyabeka isikhathi noma mhlambe ngibhadala mina umcashi ngendlela lengifuna ngayo. Cha ngiyabonga Mahlalela lo mbuto lo mbuta kumcoka kakhulu because esikhatsini lesiningi ukhanza umcashi sekabhadale sekwendlule nale deadline. Kune deadline lakhaya angibekise nje sikhuluma nyalo sikuMeyi laba afise ukubhadalela eDlelantfongeni bangakashawa ama penalty for May tofanele babhadale angakashayi mhla ka 22 so 21 kutoba i deadline yabo 21 June. I think lapho se enough time ukuthi umcashi sokubalile so wente konke kule nyanga lephelile 21 lenyanga lelandzelako ubuyisa kithi iDlelantfongeni. Ungakhona ukubhadala in advance njengoba bobuthi ubhadalele bo 3 months noma ubhadalele 6 months. Lokuhle ukuthi ureference kahle na ubhadala lebhange noma uyifaka kulo mobile. Bhadale kahle noma ubhadala kwaSwazi mobile ubhadale kahle ma reference akho ukhona kwahlukanisa ungasho nje ukuthi cha ngibhadalela 6 months but lapha ufaka inyanga yini le mali ya 6 months kepha ubhale ukuthi uyangameli lapho vele nathi asisakhoni ukuyisebenta kahle lenzayo kuba nelubulukhuni lapho Mahlalela. So kuhle lokuthi sireference kahle but uyakhona lokubhadalela isikhathi lesithi. Nxa isikhathi ke mbukeli ke sibambe lapho hlelo stophen sibuye naye Mabhengu evini lelitako lapha athi sichazela ukuthi njoba kuba ngereference yini le reference ureference kanjani siphinde sibuye nenzaba ke lapha ke mbukeli lo mhlaba umbuto longaba nawo ukuthi uma ngabe ke akhulume nje ngedeadline lapha ekubhadala sengishayile ke le deadline ekubhadala ngabe kubese konakalani ke lapho ngibese sengiba kuphi ke mina ngumcashi kude plana nami ukuthi ngingatawu khona ngingatawu
valeleya ukuthi ngichubeke ngikhone ukubhadala kahle bese kunakalani ke lapho sayichaza kahle ke evini lelitawo ngicela ukuthi Mabhengu uvalise kumbukeli ehlelweni. Siyabonga Maswati lamahle kusijoyina ehlelweni Telidlelantfongeni namuhla. Sethemba nasevikini lelitawo ndoba nathi sikhone ukufundisana kahle. Siyasathi kahle ukuthi kaDlelantfongeni kwentiwani. Sibonga kakhulu. Nami ke mbukeli ngimuntu olangudumane ngithi kube mnanzi ukusibe nawe ehlelweni asiphize futhi sihlangane evini lelitawo makavumele umdala ngaso isikhathi esifanako inombolo nje okwayibona lapho ikhona longasibhala kiyo ithi 79638386 #bikalisalakho usale kahle.